o tātou reporti whaina tu fantasia lo Radio Samoa mo lau whafunganga. E ui I le iai o le atunu I le nei vai tau malulu po le winter. Ai lo mai tau ina pele a awhio niso no fuanga ma a fianga sa sao malo si o le awhi il vau matua. E bei o nei iai whai tua wanaka I le a aio Albert po Albert Town I le whai unga o le vai aso tāluai. I reporti ma le tio wha malua New Zealand na mawhai o na tāofi e sui o le tine mule so o na sa sao te le ato le mu I le a ai atoa. Wha mawina e o atu le luas fulua a inga na wha natinati o na anga I ese mai o lato fale. Ono o tūlanga le saunga le mu I lo o atu ai o le afi o lato wha tu. Ta ua le tine mu wha lavlavi tu wha fuasei po le Fire and Emergency Services in New Zealand. O le malolo si tele o matangi ma tūlanga o lau whanua. Lea na wha whaingata ai o na tape o le mu. Maua na amata le sasau ane o le afi po le afo le tu lai fito le afiafi o le aso tō nai, mana mai tawina le vave o na sasolo ato le afi, pe tu sama le tasi kilomita le mamao, ma whaata ma I ai le telo la au ma vau matua, tu la lata ane ino fuanga o maota malawa o tangata lau tele. Ta ua le ngalulu e malo siai o le tine mu, mai tu umo le no fuanga na sasau ane ai le afi, a wale tau tu I titio I tu e whaalenga ina, ele mu. Ele mautu mai le maufuanga po fe foi. Na amata mai ai le afi, ele I toi whailo mai foi se teime toi foi ane ai tangata na ngai ese, mai o lata ufale. Olo ilo nei leo ni molianga e whaatatau I se mata upu. Na oso wha ia ma whao manu atu ngā ai nisi o tupulanga talavou. Ini teine talavou se to olua I North Shore. Whamawine reporti ma le teo whaamalo New Zealand le RNZ. Na tūlai mai le whaalavlam tau tia I Takapuna po le afo le iwa le po le aso tō nai o le vai aso taluai nei. Tā ua leo, da tau mawhai ia tūpulanga talavou e ave ese le isi tamai tai mai le isi. Ina ia vala I tu e iai la ua uma, ma whaatino ai lo so ngā tū la fono I le whao o lima, po le whao manu atu ngā mga oi o la me tō tino. O whailo mai ele au nanga ua maua nei le to telo talavou na awhia le nei mata upu, mai whaapea mai le vao le se fulma lua nga I atu le se fulma fitu tau sanga le mātutua o I lato nei. Ta ua na mawhai lava o na fisoswani ia maafine to o lua I le ngaluenga sa ili. Na whailo ai nisi o tangata o lo masalo mia le awhia le mata upu, ma na maua atu I se tasi o whale whaatari pasi. Whamanino mai ele sa tini sinia o le li leo su e whaapitoa. Detective Senior Sergeant Michael Williams o lo faa wau pea su enga le au nanga ma o lo faa tino fo I loilonga I molianga I te tawana molia ai I lato lo haafia I le nei mata upu. Ma inisio tala silia ma le fitu sa fulu ta avale wa ta haafia pe wa ave ese foi o se ngai o inga tele lea le malo o lo faa tino I le saili ai o tangata o lo faa whainga ta pea o na lea ngai ato to tongi o lato sala o taa vale I le whaamsinonga. Ta ue o atu le tosu walu tangata whainga luenga o le whaamsinonga po bailiffs. Na anga I atu I tue I a aio au Kilani, Wellingtone, Calais Tete, Tauranga, Hamilton, Palmerston North, Hastings, whapea neipia ma taupo e whaatino le ngā luenga o le sa ili o taa vale wha o ngā ai masini whanei o po le vaenga o taa o le automatic number plate recognition technology. Lo whamawi nai I lātou. E le itotongi ina sala po nisi o aita lafu e le itotongi ina lava. E silia ma le iwa afe numero ta vale po number plate na siaki, ma e lua se lau lua su whātangata na maua o lo iai pea o lato sala tupe, po tupe te tau ona tutongi atu le whamsinonga. E sfulmantasi ta vale na ave ese, ono su whana loka ma ta fia, e se lau sfulma tolu tangata na tu inatu ai la pata inga. E tol surona tangata na tutongi a lato sala tupe I le aso lava na whaanga I atuai I lato a au whainga luenga po le bailiffs. Ma e silia ma le tosu whaafe ta la New Zealand na mawhai o nā wina. Ta Westminster o whamsinonga I a Paul Goldsmith. E tasi lava le whea lo ta mawhai e moli atu le lautele. O tangata o lo iei ai ta lafu le whamsinonga, e te tau lava o tutongi ia sala ma ai ta lafu, ale ai o le awa ai aloa le loka po le ave ese ai o latu ta vale. I tala mulmuli o se fiafianga tele ma le mata o tia o le whaatuina ai e li o le li men's vaa Samoa. O se mata tia mo le ulua I taimi o le saufanga atu ai le vaenga pito I lunga o le tau vanga alo vaa I le 2006 IVF Vaa World Sprint Championship.
E wele iman malo le awa Samoa e peitai o se tala whaasolupito le mawhai ai le tātou au i le tūpāua li. O nā usia le tūlanga ono i le whaangatama i le 5 mita o le Elite Men's V6. O le taimi mua le nei wo o atuai le awa Samoa le sue ngā siampini o le laulangi po le World Championship i le nei taalonga. Ma o se mitanga lea, wailoa fo e tangata i tūlanga whaava malo tau mawhainga a le tātou wātunu, e ala i tau sinionga a ia alo matamwhana o Samoa. Maua se reporti ma le Samoa Lifestyle Magazine na maua e Samoa le tūlanga ono i le taimi e tasi le minute ma le 5 tongi i le tolu sulu ono se kone, po le 1 minute 58.36 seconds. Whamanino le whaia onga o le awa li, ia sala po sala la whaele taua po taua, e sili atu le tau o le nei tau nuunga, pe a whaatusa tusa atu lea i le na o le lua maasina, na mawhai o na tāpena ai le nei au. O le tūlanga ono i laulangi wa vea mamatati a tele lea mo le ati na e o le taalonga le alowa i tutono Samoa, ai meise o tau mawhainga le antunu i tūlanga whaavau malo. Ai se tala lata mai ma se tala fia. I le awa uli nei le manu malo ai o le lii o handle tupufua o le awa Samoa. I le vaenga o le junior 16 men o le V1 500 meters. E whāwaenga po categories o lo tau sinio ai Samoa, e au fia i le Elite Championship V6 men, Elite Championship V6 women, Elite Championship V6 junior 19 men, ma le Elite Championship V1 men. Tol sutasi sui o lo whaima ave fu o Samoa i le nei whaangatama. O nisi nao tātou telefon whaina tu whaata CLO Radio Samoa mo le nei tu lao lea so, toi maua se isi whapopunga lea so a tai au a mo le temi nei, tō whaasoifua. E mole an tilanga whaatai le whionga ia le ulua yali i Aisha hu tilvaeng o telefon ala Radio Samoa. E mole o tōtongana o tātou tala i vai whanua i le neifo i vaeng o la holiday. O la sa fua so lus fulu mrefani o le masino o kuso lua fe lua se fulu maleono. Ma lo nga nu ma lo le fai o le faiva. E usi mai o le whaafonga o le wenga nei le tātou tala o le tau mo le so. Ja, toi foi mala so an tau le ngata mo I tātou ni au kilani. Ava pe foi alo tātou wha sirubanga I Samoa. O le sofa mai e awawa ni siuvaenga I le tai ao pe tai o lewa matua I kilia. Ma matango fie me le sulo le lai le vaenga o le awoli. O sa viliangi mai le so mai le tu I sante sisifu. O le mawhana mo au kilani le nei a sunga fua sifuna maleono tikeri. O le manulu I le poana ni e iwa tikeri. O le angoto le lai le toe 5 minute I le tulai ono I le fiafiana nei. O le vainga mo le soa tai au o le au soane le lai le toe 5 minute le tulai fitu I le tai au. Pami e langi le lei na whaasolo atu lea. Ina whiololo I le awawa I langa yatu I le awawa I tai au. Savili o le angi mai lea I le tu I sisifo mai whiolono le malosi I taimi o le tai au. Ewa talo whantu I loa le nei vaengo le awauli a inga wome ma sani Samoa. Malo le gānu e malo le whai o le whaiva o le dawa iwa mirute o te ai le tolu I a te o tau. O winga o le tau o au o savili e whiolono whaasolo I le malosi. O le tua o loa savili mai sau te isasae o lo o whiti ai pēha Samoa mai au mai a amarai timu ea a whiai le tunu I nisi o taimi. O winga o le tau I le so mo tumua e whiti sa vaenga o le langi au. Marai timu po e iai ai matele I a tumaua peitai e le lei winga o le tau I le so. O le tala fiefie o iai ni whautuanga po ni laptainga mo Samoa I le rifo I a woli o lea salua. E mana wenga I le motele I sala whai le sofa mai o whitia sa vaenga o le langi au. Marai timu po e iai ai matele I a tumaua peitai e le lei winga o le tau. E a mo nisi o I tūma lo nuu mawhianga. Mana wenga o le aso antea mo Samoa fa mai o le a le lei winga o le tau o le a iai. Tulanga dai pere iai winga o le tau I le so, ia toi foi ma le aso antea e le ngata mo I tātou nei au kilani, ewa befoi ia Samoa.
eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo Au ngate sunga mo na taina a o e o poina u I le siva a o ta feliu liwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai Ona sa sisiva pea A vea o e maupanga I po umalava Pasafa a masani A o ta veo ai A vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe mo a u pe ese mawhai Ona sa sisiva pea A vea o e maupanga I po umalava Matafa a masani A o ta veo ai A vea pea o e maupanga I asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhai Ona ta sisiva pea A vea o e maupanga I po umalava Matafa a masani A o ta veo ai A vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Could I have this dance for the rest of my life?
tolu amo. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. Si vi får i langa i tøj fantal vantu le divang ola holiday ola sumafua la solusu malfani o kusolua felus fumalo no ila mai mo malau fa funga Samuel tu fa wa radio Samoa tasi limba vitolo wa mo ya kilani malatasi on tasi malatasi fa mo Samoa mantango file sulu meyo ave ola le divang ola woli ba wa sina ba fana ba wai fo se temi to wai ta tanga me fa fo to sefe se leni ya wa tele o mo me lo ta to PCI to tono le ya to manu lo mo mo le fa manu mo fa taile sumala wa ya to vi meni mo le to ai le polo kala me le manu le tayao le tayao po le tayao sing ya na leila so you really to lies full wele o pa mai le to le ya ti lo no winga o le wa ta to ma futai fo le divang ola woli se you really July 5 tasi baile sunga yale to severe male polo kalamba nga i fo favor se you really July ono ele afiafiana ne ya wa tanto wo ye maile ya so mulmuli ne ola masina o au kuso pe ya le mole mat tonu mai o kuso le dente sanga ya ma wa tele fo ile tanto pisi le manfa la vela le mau fuanga lo fenga yai ia male fa ititia leolea o le tupe maua po le tupe a ia e fa pena la vale di olanga sa le tupe le time ia e ponto ala e fa imatu SSC vai ngolo sile ia ma e aloko ele la no mai nisi fa la ia no no winga o le tangata na le sele ia o le time fa ngai lo tu stupe ia le fa tala fa tu le vai ngola woli ele jampo inga ona pa ia le tua le sala ngaina la na upfolo fon live fa unga Oliver so le same vai today down si o mo wala manosi ma mo se temi fa yesi na mano longa to fa wai to finga pe on fa u nai ba nga masani yala tanto wala leo to mama tina ma tua ba tala fa tu le vai ngola woli o mai o lua o mai o mai o to tano si o le na o mana inu fala Sili pui nei lo le tonga fitia sili fo ile stai ile fo mai nei lo le melo lolo o le faspovi masima le malo sili no uva ai o le solo iva me do te nei le tu lai lua le o to mi fo stemio tu ole wa onga le fana le amatanga o le nei fo I vai so fo fa talo fa tu le vai le woli le fana pa fo nei elisi o lo no fo ai nga ona o le pesi le folo ia male o le kufa no ku fo me pisi fo male ya fo male manava tata ia kai lo ye pole ma fu anga a fe ona a fia ia ni so tatu ainga ia ele ia fa puna le o le vai vela ia fa ma lili ia ona tamba faila ia lo kan ko vai ka fa e tele o fa tawina tu ni fangu vai voile ia mai le fa o lo ai se fia ku nga mo ngi vai ka boy wana upo ese nadia oh mana o ale loto ai vai lo nati no so we are tao ta eva ne yo beta te no fo ile malie o si Salo
Lisa Collins malapese fauli mai o maunga pe a fa fuani timbunga. Ia. Ai o lo susulu matango fia mai ave o le lai le devang o la woli. Ya ma tali ai nisi o tanto fa taladonga fa pi sinisi ai fa talafantu. Ya to le wa ma wan to swafa le tina ya sina leo mala ainga Rachel Sifa mala inga e point England. Fa wina tani yellow iron sila malalato o whinga luenga e ala o kamo mika kalama ai nga mua mala ainga va before I vimora o kuso mala ainga le mauto bai nai sini au se Italia ya o mai o tole ni vai ngola o talo si olo solong le ni anta to fuanga ya ma tute ma favor a matole ni foi via sumo moli o la basina o au kuso io e What's happened? Let me know for the September. Yo, le vai so fo wow. No voice alive, I lo umotu. Te paile tu rasivi o ubolo. Me o te lo atu ai. Ole la, ole lo nu. Ole la, au su amali. Te ole su kama sidie. Ole utu wane ia pia. Ito tonu ole fale mai. Say my darling tofa oe Tile o tiele ngalo la wangi o fa a fiu lo toe O te mana tua la masani Tele ile fa a matani tani Tofa oe Dia la upele to atasi Aeta aloane insecurity Baby o se mo afiti La umulumu mo nasiau Fa ate ata avili si va mai se uosi Baby o se molito si tosi Malu vai Baby oni waya o se telefoni Say my darling tofa Tile o tiele ngalo la wami o fa a fiu lo toe O te mana tua la masani Tele ile fa matani tani Tofa Dia la upele to atasi Say my darling tofa Tile o tiele ngalo la wami o fa a fiu lo toe O te mana tua la masani Tele ile fa matani tani Tofa Dia la upele to atasi Whakamali na le sunga ia pesta puni. Ole puri ala va ai le rifo i vaengo le woli ia male pese fa mai. No fo isa la failo mo tua tepa i le tua sivio upo. Ja, if you feeling nga le vaengo le woli o le fo mo le tanto filo inga male sunga le lipo le le tutu mala udanga. Ale DJ sound le ti our marketing. Eva before i ale tanto wafo i talo fa vancha. E totonu o ni sila malela langia. Tova talo fa antu ile fionga le pepe. Ma lo le malang manuia ya ma lo foi le on sei mai. Le ni vaengo le woli talo fa ma lo so i fu manuia le langia ma. Malo le folau le nei aso inga benga mata le nei foi vai aso
Ya, patalo patuai lau talenga kongomua. Ya mese foi le tapua inga Samoa. Lo fan maputa mai tato pokalami. Malo lavale pa malo sinne aso. Ya, tau mai tau antu leo pepe po wa tau fa le tonu voi le lau siu funga ai ona le. Te le lo pole over manului o pole over lo filo ai antu i le tangata ma le tangata wa le vana vala. E leo te le se ngole tulanga le tau ai ia tatou ai au kilani nei ia mise foi sini au se talia au le tulanga nei ia o foi ina ia so ia fai o weekend ia pe o tau paisi vevela te lo Australia o tau o pe tulanga le sama o le tatou ia o la va ven ma fanfana ia sini te minne ia le atu maule le malu do tatu ya atono le mafuanga foi leo le farolo mai ya pe o tau mo fo fulu nei as ya o le meta wale we to e fio mai ya le pepe ya wai angale ai ka wai ka ke le pisa ko foi le Santa Masoli e pe ya e alu le focus to tele le Santa mai sa mo ai ngalo ka ko yingi sila mauskari ya o le ngalonga tuana fatapto mantua e no fa pe mai voi fata o fota mai tolo tamit ya ai tato tapo ia matato fata tali ya e inisi tata no mai tulanga le la sata ba wa de to luva yaso ya ona o tule yai ya o ne vai temi ya o fanga solo al tato se i o masalo va so mulin o tato se ya fanga solo en fa no wela va to selapta la fa lo fatau back and save ya malai va to selapta la to lo ta vale la ngona al fanga e tia fo yole o la to man malo ya tato se mo vai el te meo mai e pikela to fai lo ia ma fai lo mai forte le na fa mama venga mo la to na va yaso pa yo na tu ta vale on fai fo yo na fai fa ta o me ai ya e u ya ele o matua tu sa marta ta so fuanga le wi ya ai ta wani ai yo la wi sina so swani ya o lo mo mai ya ala vole alo lo fene ai ngai sa mo ala top up o fa pe na lafo ya mar fa ngai na fo le tau tu ale tato click x e la fo se le ni ngai my cash yo va pe o va ngana le fa yo na va tato se e fa va status mali ia Antonio le vea sumu mulini o le tato se ia wa estofa po la se fuanga ia mo le masina fo what to I love wa mo lo sa tama ia u tato tele do fo ile a sa pa o fanda su engala nga tongi kirisi masiko ya makari le tele awa tato fapito e fanga solo e fuala va fo i me o lo tupu na masina mo le masina ia pe o tau vai atu ia fa o fanga nga lo tu ia la satama e i wan tato o sa lo ile ila sa fana ia so lo male ma Christmas ia ai salol va so fo o tau no mo atu ia tonu o tato fapito la peon fanga solo ia ai o le to fa manato to pe la to la saman malo las forelent nei ia e le tato entry mo sa la forse le ni anga isa mo ia ele numero fitu tolu fa luono lima fitu tolu fa luono lima ia o le ngoale le sta le account le click x o sali potifele mai au kilani ia sa la forse le ni la o mano malo e foltando va to salutala e u tota vale ia ma va to salutala e fa taule back and save if a pena for this tato entry sa la forse le ni sa mo my cash at ti sa le fanga click x no for la tangata le lo Nelson ia o sana fit setule beswafa ia sa la fortu pe anga le numero fitu tolu ono val fitu o val fitu tolu ono val fitu o val ia le fela o famania ile tatu sei nei aso se o man ma lo vote ia o tanto wala vuia nga va fia tolu sutala pe lunga tu ia le tanto top up ia ma le la fuina fo le tanto se le ni sa mo sa ole le ia e tawana fa pete alu faloloa po le dairy po le supermarket ia e tolu sutala po le limas fula taun fatau ia la forse le ia ilunga le click x ia mai se tato paanga taulan tol se lau ni silanga ilunga e tanga va ai mo le tato se ia le ala e
tangata le pola stofi ia tātou entries ia ona whaielo la ielo tātou se imuli ia o le tātou whapitoa ia leo sa vali le fitu ia vai aso talon whangaso le ring malo whaptai ia se tali la po le aso whirangalo lava i asfo ia e kawanga i singa mea fuilele mo le mātou i tūpa ia wa auto ia lau te wai atu auto le ana whamratu atasi mo le vaenga lai sa moa leo bepe ia e fuilele pea whapea la sa mo sa mea lofa a whaiele se mea lofa e sa atile ni whaalu lau tupe ia lo no inga le se mea lofa natu la ia ai o tele tātou au nanga lo whangasolo nei vai taimi a funga mua ia e pe o lea e ma tele lava fo la fo no top up o no tele la u whaunga le internet ia ma au nanga se sa mua mari ia o tau silfia ia o fiso ta inga nei vai taimi o le o tele na mo lo tātou e me le o tupu o whan mai ia ala li sau se tala alo ia ia o lo fo tupu ai la o sa unia luitan malala ia ono le vave o sota inga ia ma tele wai mo so oi i lungo le tātou telefoni ia al tele na o le tapa patune New Zealand mo Australia ala tautua tātou titisa ma tau tia so le sele si vaenga lai sa mo hari leo pepe pa fua tu lau saundo ngari e reo ia se meo to e mawhaina whaingata haile le mamao le mele tātou tenu fua ia ponga mua ia ma meo lo tutupu ia a tonu ia sa oitala al toina mangele le se tele la nga to nanga ia wa tele voi mea fa le wa fa na mai ia e pa wa se tala toina ia manli waso ia tu si avisa moi ia e o tu si so la o te maliu ia fa tai wa technology never thing ia o le au fai ona ilo atu me la tupu pete de agua i me alto wa ngana fai ala te mata tu pe ala sa ia o le nga vulan nal tatu tu ia ele ngatala ile da ia wa mai mala venga foi lele ina i tanto wa ainga inu i tu ia pe o ele temi foi lele wa va velfa alu le sele ia wa le la vai lona fa so mo tanto foi nga fa tonga peori ile una ngala talo fa vat o le au ngai o le tautua tātou talo whawatu pia fua ia i mana onga nei o tātou a inga lo tau mau ma tau langa ia me se voi mea fia vave maua ia e o vai aso taitasi a ia i la mātou mai tau o le atua le pata whalea lili ia i whasoro mai fui le whanga whapena fui sa la whai ia ua reo toi popole lava le tūlanga vole leo te o leo no la fia le whatua mantua le i la fua se se mea ai o le aika ia wana na alua i lunga le website le Pacific 40 fidil falolo la lata i elu ai nga sa moa la folo le vat na i fo fa verify le vat fai lo fatau a tono se au nga na nei tau tua le ua ave mo wel so ani a mese la vet i meta mafa a mona ia inga ia fa popola i markas power ia o pei o le ua e pe tau mali a voi le pe o pau sa mo wa umale le cash pau a de pe to sa wa na New Zealand to tongia to le watu sa mo fa to haul ya e a wala se ya technology um fa ye ona tatu fa ye le upul tatu tu mal tatu lo to lo fa mon ainga wa talo fa va tele na New Zealand en fa na tongi me Australia fa na tongi me America pa me lau credit card po lau debit card e fa ngai ia la fo wala fasilifia le malo tunu sa mo le nga tele mo la tu te me man o is me va e ku sa ala nga ko per fa la ngor kespo o le fanga ngor kel fungi ko maka le Facebook e mata ti al tu la ngole tele le access information they vai take o te fo pa fa ele o leo tu langa ko le se to fa fa ngata o na lo fa tau mai lo tu si ma le vai te mi wa le tele o me se lo wa vele po le o ina fo ma fanga ma fo fa o no tele information e fo te mi a o na tele information io pe uta fa le tono fo ma fo fa ya nga teknologia fo wa fa nga langa ya nga wa le tina ino atu ma le
atina ina foi o ainga mi se ngalueng Ioi. Ia foi la lena. So se vai nga o le nei ola. E ala na fausia se mea ono se tūlanga le lei. Ai ovalo foi la le tanto so ona fa nga ina. Ia wale la vai lo male moi. Ia ma mo ko nga me foi le lo moi kaukala. Male moi la ika. E ala mai lunga foi foi lo maku. Ya. Le o vai atu fa mai foi tiel nei aso. Talu si al fulu. Ia. Ai anga o se si tūlanga I te foi o mo tau tala se tulo. Ia. Ai toi maua toi manisi mea sa ngalona fa lau te mi la tanoanga mo maltina tamit. Isi toi na fe mai nele ofisa fa no to fa la tanoanga ma te le fa ngoi ya te le ita. O valo ngot la o fa mai pe o tau te alo na furu voi le ono le nui no la na vayes. Ia. Ala o fa tu tetia. A so de o ia voi la mau le furu lo no ngala le la alu ma so foi la sana vai sana pautola na vayes. Ia. Ia binu ne ya so ato no la te al talema. Ya ai ma dia pa va pe se tu langa na ia wa ne vai te. Ya de ta to tu ai fo la au de panetol. Ya o tu langa fo e inuale vai ti polo malhani. Ya tu e malfiu. Ia. Ya, tailo la e langa le wa femel ina fa mai na wa ven malo selon fulu ono la na vai sile na va tu ati. E si fa ati le le feo lo na mantua mai le stia le ina ia na vai va mo. Ai de lo pa se vai wa ave se ti le wa le na mai ati feo lo la ina. Ya ai Mula to wolo na mi fo ya tato vai. Ya Elena titi la mo wai. Na fo mo wa se with Flavi nai Monroe. Le tuisa mau inai Avondale ya mi se fo le Pacific Bites inai GI. Ya lo tato officer I mangi le lo ye titi lo fa pion fa to lan tau tu ai. Le ngata o lo Bluebird en fa na tongi nei akidiva Bluebird samo. Yo lo mo fo ia le vai titia o le tamalingi o le ese o le sasalapa ia le foi mo malana talo malana u yo te le ala fa lo ma lo le o ko ki fa mo supermarket titia na wa fa ya le ya de te wa si vanga tai wa te fi sa no ya te lo ya nga vai le trenga ya titia e lo fa ta fanga singa se voi le pepel to tali mo ye le ma fa na il malulu me le wo nei Australia le tua o tangata le to fio mai so ta sia lo va aiol matwa tele tu pelai oi il atru tenga wenga o pale no fo ai o ta ale o me umai e pe ta fo ninga foi le e pe man na ya tulo na tele me e mo wene New Zealand ya pe pawalan mela misio ya de mo won maftanga gole la tatu lo wal watu ai fa lo fa tau ya e tano atu e la tu lo ta vale to titia se mete alwe ya la au masani vo dele fa de mo watela tamana yo ayo no tele la tunu ya se yo pe ele se vanga le wan siri me ya o fatu ya mana ya no fo fangal wenga ma au me o ya ele muala le fatalo fa male fusfusi man mele faiso tato I mangele mo taram popato ya male stulanga ole tulanga voile le tato matai ayole tal me an ya wai misi valea le sta ya tato talo ye pe ona masani ya I mai samo ya matalo ho na mo wai na supermarket ki o lau vai e pe funinga me la fo tele talo I Australia e tele talo o la vai la tu talo la sa o pe o fiti la sa we wal pe potao la te vai tele fa tau ai ele mo wala le ulu ele mo ia ele mo le poa ele tau o pipi ia tai ia I fa piton ni fa lo Australia ele pe pato o fa lo ate afetu sa oila le mo pe ia mo tele o tau sami me ai se tato ia pe ole
o tūlanga na ia si o pea le ia lo walu te mata le o la tunu ia tatu tonu le tala la vanga fa me mana ia o nof Ja, le maar of wat. Ja, nee, zo is het vangen daar het vis zou doen. Je bepelen van dat we daar telefoon. na vanga mulya le se manu fa muli mosu yu mato scope le stala tatu bloket o le wa tatu sapatia masino setem ya o lo tala lava no em fai on fai so sao il fa fu wino tatu potua un ator o poto science ya te le nisio nawa vai ala tu foa ina tamam tina matua ya me se foi nisio suyo sanga taitas ya e pe foi lana mo tala ilas surveillance nei ya we ye foi ia si samaria ngale e fai lana business fiti ya watu fo isa mo ya vai le nga ni blocket ya le sa ya a fo ya le lima su wa fetala ya e so ani le tatu stem project isa mo ya e fafta ya fo ya le committee sa mo le fionga ya fa fo no tu man va e vile ya mese sungal president ya fonga mua sailu ya tulifa ya piola tula mua el siding for your sale ni money blocket ya I'm finalist tala matung ilunga tatu website www.scopa.nz alfa mau alo swafa ya mala fa yo la listala ya faileo na matu to la wina tulunga tatu social media ia mata to pokala me fa man lo si mai na wa mata tatu blocket ya fa tele so man mon matu no nefiaf Ja, le tatu toi fila i sea so mo. Ja, cheva le lua fala o i lua vai ma le talenga ya tia tatu filo. Ja, le pepe. Ja, faftai lava so fo. So fo ma ia, maar we le jonge ja le pepe tala le ne toi tali mai Australia le finga malanga. Ja, wala va ia le toto i no lo to pa ia malo to malu tonu o New Zealand nei. Radio Samoa. Taslima Iwatomi. Amo. Alewa to is fulu lima blaf minuto en tale link to line tolu tala I vai fanua le radio Samoa le dia wo le vai yo e tuai e piki le fana wa onga le tuai yo onga. Ia e fatu tu atu so monatu. DJ
fa fi fianga o le vai o la o le vai tu foi o polo kalam fa nga solo ale tanto wala le o le vai o le so fa tano fa tu ai le tina ya Chelsea bu e mala inga lu dai Singapore mala tanto koko master na e mawa e lu o penga tafa langi polo suga ya le a to so ve testiva mala inga dai mai fia I Canberra outstanding man ona vole foi o favorite TV fa tili maar we foi la singa pe o fianga ya le vai o la oli basically si o vertellinga ya tongi sia Bill Wilson no le tua malo danga lo make a car si le Lewis Lau Cavendish Drive I Manukau ai foi o dai te fi tolo no ye se tulanga tauta avali Fiona dai le Lewis Lau Cavendish Drive I Manukau Lewis Lau Cavendish Drive I Manukau ye le la tu o danga ya pe te vlau ye la tu telefone o le numero le official o iva lua fitu lima valu tasi lua fitu lima valu tasi lua e po lana telefoni ve avea ida o le olua tasi fa fitu ono lima fa tasi olua tasi fa fitu ono lima fa tasi e te maua ye le tau tumala mnangana e ale talanga ya tungi sia po le fianga ya lumor vai wala wale sa ilinga le stavle mo oi malau ainga I le nei fo I vai tau o le tau sanga ja, ole tumala unangana le o meka kasi na ua se toi se fulu minute o da ta leo le tula e tolu. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Au ngalo e tue tala tolu au da tu swa bo pongo tala I vei fanua ya mai le vai ngo tatou telefon ala Radio Samoa we tolu ina lo tua le o ngale fanau. A wedding alona lokala utavali pa fi ona te safri vali piki maile fana wa onga Javita suifa jamole Panthers malo ali le galui
Virgin Albaine Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Tole, e ka ano furi fai ungol vai asu. Aya, wai anga o mai so. Le leila, manguia ka no. Ai fai se se falo mo morkingo e mo mi oila so fu. E a fia maisi pe a e levea ma le mawhai ona e whainga luenga. E maua whamatalanga atoa I le acc.co.nz. E eisa isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa I le fō mai coughtest.co.nz e le aise tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O whea te lua o iai. Mateo e awe le suenga tau whale a mā aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le māle nei, e la I titi tele. E le o toi whapena mā, wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo'i pā. O le tausanga mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se I atoa lau 5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Nā lova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila ura ule kio. A eva mai I le 5 a mo, Radio Samoa, Vevela a. Samba bene valero, samba mai bene che guardo, samba lì e vola volo vuoto, su e mai se vai ma delle masanità non hai tu, da ole su letto na e su e mai di uno mai se so solo ma sei lei belle che ti hai io no pasa la ele agua la televisión con agua tan malepe cuando podía solo le pa de la neoleta mamá y meleque mamá no vaya tu o de más tele de una vale tu soneme tía y lo hay la es sola no puoi sa tabuara se va pa lata y le pai toto a ole a sala savali vali solo y le ala e o se tiene male taula a este le lo hay na lava e mamá lo tu malo a la pana so sala ma se le mele que y ahí o le ala tele no po solo le a la televisión con agua tan malepe uma podía solo pa de la neoleta mamá y meleque uma no vaya tu o te parte de una vale tu sameme so solo una hoteila y meleque
whaatalo whaatu I lau whaafunga angale nei tūla o le asunga fua. Alo mai o nisi nei o tātou reporti whaina tu whaantasi alo Radio Samoa mo lau whaafunga anga. Ewi I le iai o le atunu I le nei vai tau malulu po le winter. Ai lo mai tau ina pele a awhio niso no whanga ma a whianga sa sao malo si o le awhi il vau matua. E bei o nei iai whai tua wanaka I le a ai o Albert po Albert Town I le whai unga o le vai aso tāluai. I reporti ma le tio wha malua New Zealand na mawhai o na tāofi e sui o le tine mule so o na sa sao te le anto le mu I le a ai atoa. Wha mawina e o atu le luas fulua a inga na wha natinati o na anga I ese mai o lanto fale. Ono o tūlanga le saunga le mu I lo o atu ai o le afi o lanto wha I tū. Ta ua le tine mu wha lavlavi tu wha fuasei po le Fire and Emergency Services in New Zealand. O le malolo si tele o matangi matulanga o lau whanua. Lea na wha whaingata ai o na tape o le mu. Maua na amata le sasawane o le afi po le afo le tu lai fito le afiafi o le aso tō nai, mana mai tawina le vave o na sosolo ato le afi, pe tu sama le tasi kilomita le mamao, ma whaata ma I ai le telo la au ma vao matua, tu la lata ane ino fuanga o maota malawa o tangata lau tele. Ta ua le ngalulu e malo siai o le tine mu, mai tu umo le no fuanga na sasawane ai le afi, a wale tau tu I titio I tu e whaalenga ina, ele mu. Ele I mautu mai le maufuanga po o whea foi. Na amata mai ai le afi, ele I toi whailo mai foi se teime toi foi ane ai tangata na ngai ese mai o lata ufale. Olo ilo nei leo ni molianga e whaatatau I se mata upu. No oso wha ia ma whao o manu atu ngā ai nisi o tupulanga talavou. Ini teine talavou se to o lua I North Shore. Whamawine reporti ma le teo whaavamalo New Zealand le RNZ. Na tūlai mai le whaalavlam tautia I Takapuna po le afo le iwa le po le aso tō nai o le vai aso taluai nei. Tā ua leo da tau mawhai ia tūpulanga talavou e ave ese le isi tamai tai mai le isi. Ina ia vala I tu e iai la ua uma ma whaatino ai loa so ngā tū la fono I le whao o lima po le whao o manu atu ngā mga oi o la me tō tino. O whailo mai le au nanga ua maua nei le to telo talavou na awhia le nei mata upu, mai whaapea mai le vao le se fulma lua nga I atu le se fulma fitu tau sanga le mātutua o I lato nei. Ta ua na mawhai lava o na fisoswani ia maafine to o lua I le ngaluenga sa ili. Na whailo ai nisi o tangata o lo masalo mia le awhia le mata upu, ma na maua atu I se tasi o whale whaatari pasi. Whamanino mai le satini sinia o le li leo su e whaapitoa. Detective Senior Sergeant Michael Williams o lo faa wau pea su enga le au nanga ma o lo faa tino fo I loilonga I molianga I te tawana molia I lantou lo haafia I le nei mata upu. Ma inisio tala silia ma le fitu se fulu ta avale wa ta haafia pe wa ave ese foi o se ngai o inga tele lea le malo o lo faa tino I le saili ai o tangata o lo faa whainga ta pea o na lea ngai atu to tongi o lantou sala o ta avale I le whaamsinonga. Ta ue o atu le tosu waru tangata whainga luenga o le whaamsinonga po bailiffs na anga I atu I tue I a ai o Aukilani, Wellingtone, Calais Tete, Tauranga, Hamilton, Palmerston North, Hastings, whapea neipia ma taupo e whaatino le ngā luenga o le sa ili o ta avale wha o ngā ai masini whanei o po le vaenga o ta o le automatic number plate recognition technology. Lo whamawi nai I lātou. E le te tongi ina sala po nisi o ai tā lafu e le te tongi ina lava. E silia ma le iwa afe numero ta vale po number plate na siaki, ma e lua se lau lua su whātangata na maua o lo iai bea o lātou sala tupe, po tupe te tawana tongi atu le whamsinonga. E sfulmantasi ta vale na AVS, ono su whāna loka ma tā fia, e se lau sfulma tolu tangata na tu inatu ai la pata inga. E tau sfulona tangata na tutongi a lātou sala tupe I le aso lava na whaanga I atuai I lātou a au whainga luenga po le bailiffs. Ma e silia ma le tosu whaafe tā la New Zealand na mawhai o nā wina. Ta Westminster o whamsinonga I a Paul Goldsmith. E tasi lava le whea lo tau mawhai e moli atu le lautele. O tangata o lo iei ai tā lafu le whamsinonga, e te tau lava o tutongi ia sala ma ai tā lafu, ale ai o le awa ai aloa le loka po le AVS ai o lātou tā vale. I tala mulmuli o se fiafianga tele ma le mata utia o le whaatuina ai e li o le li men's vaa Samoa. O se mata ti a moleulua I taimi o le sauwhanga atu ai le vaenga pito I lunga o le tau vanga alo vaa I le 2006 IVF Vaa World Sprint Championship.
E wile I man malo le awa Samoa e peitai o se tala whaasolupito le mawhai ai le tātou au I le tūpā wali I. O nā usia le tūlanga ono I le whaangatama I le 5 lau mita o le Elite Men's V6. O le taimi mua le nei wo o atuai le awa Samoa le sue ngasi umpini o le laulangi po le World Championship I le nei taalonga. Ma o se mitanga lea, wailoa fo e tangata I tūlanga whaava malo tau mawhainga a le tātou wātunu, e ala I tau sinionga a ia alo matamwhana o Samoa. Maua se reporti ma le Samoa Lifestyle Magazine na maua e Samoa le tūlanga ono I le taimi e tasi le minute ma le 5 tongi I le tolu sulu ono se kone, po le 1 minute 58.36 seconds. Whamanino le whaia onga o le awa lii, ia sala po sala la whaele taua po taua, e sili atu le tau o le nei tau nuunga, pe a whaatusa tusa atu lea I le na o le lua maasina, na mawhai o na tāpena ai le nei au. O le tūlanga ono I le laulangi wa vea mamatati a tele lea mo le ati na e o le taalonga le alowa I tutono Samoa, ai meise o tau mawhainga le antunu I tūlanga whaavau malo. Ai se tala la tamai ma se tala fia. I le awa uli nei le manu malo ai o le lii o handle tupu fua o le awa Samoa. I le vaenga o le junior 16 men o le V1 500 meters. E whāwaenga po categories o lo tau sinio ai Samoa e au fia I le Elite Championship V6 men, Elite Championship V6 women, Elite Championship V6 junior 19 men, ma le Elite Championship V1 men. Tol sutasi sui o lo whai ma ave fu o Samoa I le nei whaangatama. O nisi nao tātou telefon whaina tu whaata CLO Radio Samoa mo le nei tu lao lea so toi maua se iswa popunga lea so atai au a mo le temi nei tō whaasoi fua. Da way to fa funga ia tātou tala I vei whanua o le neia waule peona wada tulei le tulai lua. Ma tāpereina le whionga ia leo lua I li aisha hu tula vai ngor tala fō le Radio Samoa. Lam whiore to fa funga I sona fa poponga I le tulai lua. E lea waule a tai au. E mo te minei o lewa fitu minuto te e le tulai tolu iau ki lani fitu malafa minuto te ai le whai Samoa. I le whiwhideo lea so fua malo le ngā lua malo le whio le whima. Ma talo whantu I fo I lea I mātua ma awetawa le umalava o le nanga I atu e piki le whana wa onga I le tuwai o a onga e le amatanga o le fo I vai so fo. Ma alo tawai te o a mei o tawa mai lea onga sa e hanu lea onga. Pe wa e la vei le fulu le pepesi nei. E ha le lea whio e mai no fo wha le le whane. E o e whaisa umalo longa wa ai au mea onga. Ya e away te feel so fai solo. E le lei. Va vantu ia sili va tap so mala inga. Io e Solomon le si le malolo ai masi. Ya va befo ia miu a mosa. Ole te venga le tanto talo le tau I le so mala ato a mala so antaiao. Pe ora o mai le official va I tau bolo si le fia. Lenga yan sul poana nei ole famile official va ai tawiangi ma lu mai so vili meli tu I saute I sisifo e mai langi le le tau. Ole tu nei ole ma fanfana mo au ki lani o yaile ya sfulu male ono tikeri. Ole manu lui le poana nei famile iva tikeri. Ole ango tole lai le toi lima bidu tele tulai ono I le afia fiana nei. Lo vengo la so antai au so le lai le toi iva bidu tele tulai fitu I le tai au. E langi le tau ona fatu pula ia leo le a wawa I taimi o le a wauli. O le a ngi mai savili a tai au le tu I sifo mai feolono le manosi mai nisi o taimi o le tai au. Toi fatara fatu le nivaingo le fiafi a inga wo me masani Samoa. Pam taile bam to mai lungo le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa moi Samoa. O winga o le tau o savili feolono fa solo ina manosi o le tua loa. Savili mai saute sa e lo ofiti ai pe Samoa mai au mai ia au mara timu e a fiele tru I si tangi. O venga mo le soi ofiti se vai ngol langi a mara timpu po ai e yai ai ma tele ya tu mo pe tai ele le winga o le tau. O le tala fiele o yeni fontuanga poni lap tainga mo Samoa I le so. O venga mo la so a tau fo mai o le ale le winga o le tau o le ai mo Samoa.
O le tulanga na epi o le ewinga o le tau ila somala so anteo. E le ngata mo i tātou ni au kilani e whapewhoi ma Samoa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In the Pacifica, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe for the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K, reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa.
Le VS Dental. O mo mieni ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E athe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa. Veni mai loa le VS Dental i le o lua lua. O no. O. O lua lua. O no. O. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amor. Radio Samoa. Tasilima ibatolu. Amor. Onisi o tātou whasalunga whapisi nisi le ni vāingo lea woli reo sifuri mama lea whamiru tau tēne le tulai tolu. E whaatara whātua le ni vāingo lea woli mātua ma le whana wa onga. Mai ane o lātou fuspa u whamalmoli tono o tātou tāwale. Whiwhiranga ngā laua mawala tātou whilo ngā masani ma le sunga ia Victor o le Tire World and Auto Limited. Iona lala ilua i o tara was whamanatu mo i tātou. Le amatanga o le ni vai asu muli o le masino o kusu malo le ngā lue. Malo wharewa malo si le ia soa Victor. Ia, se fua moa ma le langi malau tō whāwhanga mua, na se whaero ta pui ngā mausa moa, tun moa ta malawa, o se la wai mahita mai ni tūla le uli, ma lola wano ta e te oto. Ioe, mani ia le sulu mai o le la ia i mātou nei manukau a Victor o a mai ia lau silsila, ia malau tangtanga i fo i le whiwa i le malu le tunu, ia mala tātou nanga i nā i le taupitonu. Ia, mga ila wali kau, sumaro sila ia mako, kau pare pisil mako wala, ole amakanga le yasu, kau pare usu kere ngā kare sunga hua, io pisil furu, ipo tulangan na, ele vesil mako pikoli, tio ma, ide mua meo. Ia, malisi fo ia kulanga wale ia se kupereka ngai li se me vevesi e fua, Ia, nga, are so kupe se me la faro pe singi ke peko kwe. Wa vai zika unga kār so i fuanga le nei vai tau le lei. Ia, ma lo le fai o le faiva, ma lo le on sai o le vai aso muli o le nei fai masina o au kuso le wa tātou iai. O ani fa ma venga o ani va inga tāua e au ne sila fia le tātou. Tano ku fa mole a Victor? Ia, fa taifonga mua mo rao noa amata tira matou po pe sini. Ia ono senere te sia pe autu rau sa ia matou i watasi lua tala i malua. O le mako piso le lua tala i malima sene. Scan o Apple Car Tax o lo Apple Car. Tono tato whanalo e malpa utolo ta vale. Ngata po dana matou se. O le mema na ia matou e uman whanalo tu pe autu rau sa. Ia kama matou se ia tanga pa. I rila walo laki. Ta pe te utolo ta vale a matou. I kama matou si tanga pa. I rawa ia so te itasi ia ti posa masao mia. Solo lo saka machano me tonu para lo ta man malo ya son fo va so ta kasi saka man malo man de das so ya oli o le famani na mata so ga ta i lo ta ba ya ma so kon kesi LPT lo so li batala i le semi pa le tonu kon kesi pena swap so kon kesi fo man fa to mo ma to le batata kon kesi anga mal ma so pa le simi na so ne ya ha pi fa le ro sa vale ya so ba le taski ma to sta ba ke go pa ya pok man te pa le go ngata folelo full service ya transmission service li fina pe matu ta vale a smo lunga lava po sa yu po sa po wili go to inisi mo lunga pu pa pia matu to pa matu folelo to sno ko pe na pi a pa ko ye sa ko mo sa oia pa te mai ku pe na pia matu ya tula ya ile le pa ya ngata folelo to ente pe ka repair so spring ta scanner pa le no ta vale o mata vale sa kimu e tona le ko yau mori nga ta fo le ta to ta vale fa ta fa pena ko so sa wa si le ko la sa ta ma a se si fo ma to fa ta vale tele me le no no e ma to ta vale e ro fi feeling ta vale mo la ga to tele ya mo e fo ma le fa tua ya ta to SUV minivan sport car ya ta to pikiaku o mo le fi fa ma na ya o ma te wina a pe ko e so ta le toi ma che in to tari fo ta ta vale che in ya su mai ma mai lo le sene to ma singa lo teng sene wala wana tu la ngai tu sun mai ma o ya pala so ta vale ya ma che ya bi mal ma to no me ya o e lo fi tu fa so lo o se so sani ya ngai mal ma to fa pa ni le o ta tu si ta si tu solo Petro Ottawa o fo pa tu wai 16 next mo se lang se stisai no ya ma to apa pe ko ni ai ko fia ke ta bala lo to ina ya le lo re su mai ama o mai ro ta vale a se si fa se tawi so se sai so se lang mo ma to ya
Loa foi matou fena sia na lo su tala de beaso sui pa fa puli matou ya alignment na to ko le mau ko na so pa ma sai ko to ko wili tama pala la po se pa na ma sia se sai sia mo matou to tasi to do na to fitu ai lunga ya su mai ya to nga ese apa pepe lo la varo ko fa so se pole ta no me matou ya polisi ko uso sa mo se swani ya vili me matou ya matou me o varo fitasi todo ya pe nga e foi matou Facebook page e foi ma ko website te video me matou te ki email me matou lunga to online fa pero fo mo no te me so sa mo so foi me mali fa tai lava ma we foi ya la single toil sunga ya Victor wa vela vo ya ma fonga tomo molida o to mala udanga ala tai world and auto limited o tara yona la lai lua o le wa lua se fulu mala tasi minuto te ending July to Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Fatalavantu ya fuanga Davita ya bautu malawale nanga ya toi pikil fana wa onga ile tuwa ya onga ile defo ya wawli matango fiele de yola sunga fua fai mali lo sa ilunga ole ala telelanga ya tu ya ngolo fa mulibai tamaiti wa ilo fusi pa we fa maulele na elwantu ma mea onga fai le fale ia pola wa fa ngalo voi o elkis Saule pole se malolo ma fau ia o elewo le ai se isi na o ma o manatu wa e avelo fatu
pele pele o ene I e machanana E nana lavalo ualofa Ai fa apolonga o e pe E te ma sola sola E te fiurava e to mai Le se file mu E te lua fea nai O te mana o tofo tofo o e Fia ilo a mea nai E ilo roto e Ne I e fa atanga file mai Ai o tutonu o lo loto O le lio na fe ai O le whainga o le tama futanga na o na feo fewa I lava E le I tai tai o se taimi e sulu ina I se mama Sunga se ilonga ha e pasi O lausu e na pe e te lava o no sai Ha ato atano no fomoi Ai ua mautino halo halo whai o I le oti So a ufa alisa o atu Lea lo famoni lea o te no fomau E le o sa o fia tama matu Alo o fia manu malo I lo fatu E te tiulava e te faali I wana olo u ata ata mo u pati pati Wa ati leina o to faali lipe A uba ai atu e matangi tangi E te tiulava e te to atuli Ina I asu ia ia wingai faali Te to fata fa o e la uhani Pe e te lava tatari fa a fita uli Baby awe keika Awa ngai fuka Ngalo olo fai fari Lu mai kaika Te mao ye e masangi Asore ata ngasore hangi E ringa o se fia fia E ke muere ngi lalangi O le mafu angle nga o fari O ko winga leanga Te mao ye e masangi Asore so so wai o le masa Awa a fai pui pui linga O se fukau sanga E li kala I le o ke fa au le ai o nganga A o makiwa Kalia a kele o kupe fia fia Kalia le manguia Kalia le mafakia A o lea uova yaku Ua levanga e saumia Beli lo mare mama Te kolo le manguia E te fiulava e te faali I wana olo u ata ata mo u pati pati Wa ati leina o to faali lipe A uba ai atu e matangi tangi E te fiulava e te to atuli Ina I asu ia ia winga faali Te to fata fa o e la uhani Pe e te lava tatari fa a fita uli Fokua o kia o ila ua mio ngā ia e whai au Sa wai whai pare busu e wha au au le kilo e whasia We make that story my excuse for pare pasia Kile for fulanga le kau mu me sea sea Kovolo maso salo se kuia lo inga inga Wha pare male pea o e inga ngipa I mo sasa Kama whakanga e pei o alau ngaka I lungo papa E makinga ka e suenga ka se alo whai ngaka waka Kike lea pesenga ia e makua I le uo Au au ka lai kau whalili Ai e se lo o rufa wha mao ia o ino wow Yo! Ole asila tu baby lau si kaili O lau su e ngalea Ua pasi Na o faita o e la u baby A o lea ua leva na e sauni Wa o wila o e ua sili Wa sa o hale tanga tanga o fili fili Mo I o teleta solo muli O oiolo u tofi e o ile o ti Vivianga sui whewhilongi o le rivaenga o le auli whamano atuai a whoanga tawita. O le mafuta mai nai o te huhu e mataanga lufi mano le gan mano le whai o le whaiva. Te leilo pera maua lava noe te bai mo ai ali le talonga o le peleki ma Afrika I so te mo le teimi mo mua le na whai e le vaveao na nafi. Ia pe ena e mai mo fo iai highlights po le wha e monga mai o le wha ngā salonga o le talonga mo mua le li whaia o ngā ia Dave Rennie. E le tau veina le o le tofi whaia o ngā o le peleki e New Zealand so le matau tia le mele tu e le talonga mua whamai o le awha mua. Ia e mo ia e pina dominate le sikalamu voile le Afrika I sot. Ia le sikalamu o le peleki. Pintai la ina wasui tu tonu le ano le tonu o le sunga ia a safo au mua. Skala mua ai sala niusi. Ea ele I umia tuale da ai toi mawalo maisi an tātou siko. E se le tūlanga le na iele tāpenanga le o le breki mo le tā longa mua le I le vaveao nafi. Ea o lo o sauni atu mo isi tā longa e tonu le tutoe le o le breki. Ea ma au amale au lea a Afrika I sauti. Mo le masina o September.
Ia misi le ta longa lona fa e faia le ai Amerika e taulungai. Ia le malanga ta milone al olpeleki ai la ta itaia mai tawotia. Te lea al suinga le wai ai le olpeleki. I le mai tau iai ta longa le olpeleki tau sanga ua mawai. O le awa le olpeleki o le awa manu malo e mua e manu malo i le afalona lua po le afamule muli o le ta longa. Ai fa sili ai. O le ese le ta wal no fo la fa le leo le olpeleki. Ia a tonu la lena mai tau ina fo i le so vavea o leo sa na se vai antu po le aso le anaf. Le te leo le tawa, ma le se inga I lunga o le ta alo le olpereki. Ina ua amatona vatu tonu ia reserves po le au wha leo ale o le pereki. Ia talo si ole a avea I wha pea. Awa o leo a tapera atu mo le ta longa le liona leo toi tali mo iaile li e richi mo unga. Ia mata alo aile to te leo nisi le ta alo. I isi ta longa ia uma vai atu. Ile malanga ta milo le ale olpereki. E nai a Ferrika I saute. Ai le nganta fo I laile so le matau tia le mele sa ia ta longa le fai ngole venson sim vai tunei le tam sanga le NRL. E sirku inga mele na tupu mai ai le pole stofi na sim vai tunei. O lenda marumalo le Panthers I le Stormy ai is fulma le fai le lus fulma le lua. Ia o le au lea na whaingoina o le King of Comebacks I le tausanga na same vai today le na I ulawa ina avea ma champini le au le Brisbane Broncos. O le fatua toewa ia le o le malosi o lona toe fo I mai le afa muli muli o le talonga. Ina ua malolo ai ia le Canberra Raiders I ai e tolu se fulu I le tolu se fulu ma le wha le Broncos. Ia ai ua whaisik white sa o le kana le silo makua. Io e ua whai asi tu le ko le vaenga o longo winga. Ua tu white. Yo, sa wa misi too late and too late. Sa longa ile aso to so for really love all in of it ile Dolphins mal Eels. Isile sa wal Dolphins ile ni to sanga so le tolu sulmal fans fulmal ono. On tanto wanga ia to ile aso to nai asto nai. Ia na to fa mo le ia lava le men si Eagles ile Newcastle Knights. Ia ia lusum le fa ile fa se fulmal le fa. Pa peta ita toi foi mai le la piki le avalona lua ina ua toi sau I luma la tu ai ile la tu talonga ma le One New Zealand Warriors ia peta yani o leo ua matua fa mausali la vai le Warriors ele ai o le tu sanga le nei o le motua nga I la vai luma le la tu tau whainga ina ua manumalo I ai e fast fulma le lima ele lus fulma le ono ale la piti. Ila sona I lava na manumalo I fo le Bulldogs I le Dragons I ai e fast fulma le fa ele se fulma le fa le Dragons le sai le mai ai o to na I masambi nga lotu ta alo ai le Titans ma le Sharks manumalo le Sharks I ai e tolu se fulu ele luas fulma le lua toi tau fai mai lava le Titans ia I pintai wa fai sina tuai. Ono mai ile le talong mantau tia le ile fiafina talong muli le tam sanga ile fai ngol navias ile talong le valo with Tigers male Roosters ile o le Roosters o le tulanga e po le sa tulanga lua ina wuto se ilunga le Panthers Peter Yane sale ele ayali e fai ya loto tamitia le o le West Tigers nei wai lava ina manu maloi ai lus fulma le lima ile lua se fulu ma le wha I nai pe uma o le minuta mulimut ia lena o vai le afu ile drop kick ale West Tigers le na sili ai lola tu ai ile lus fulu ma le lima ile lus fulu ma le wha ale Roosters ia o le wha antulangana e pe ona iai le afu le tātou leda ile nei fu I reita ia antono na ua si le fia fu I le tātou tunu le tūlanga e pe ona iai ia le kako afu ia le tātou whaatūlanga nau au e pe o le iei le timidini o le timidi o le watūlanga mo mua I le Warriors ai wha mai toe lua ia wa yaso leo lo toe o le tāmilusanga o lo winga a whai e tū maua I pēr le manu malo o le Warriors I tālonga I e tu toe lo winga e ono manu malo le Warriors I le preliminary finals ia matatuala a manu malo I le preliminary finals o na alu leo le au le manu malo e whakarikari mai po ai le au e la ko ke ping pe hao o le waitau now finals o le taimilusanga so makaukia
O au ke au le Broncos. Peter Yan. Ile nei tausanga. Malota mata tu fo ile le tau whenga le Warriors. Waso mai e male daunau tainga. Talo sia o la manuia tau whenga ale Warriors ile nei tausanga. Wai ka ko mai ngi sila ka ilo ye te po ai te fia au ye ta au te vai atu. Le tulanga le wai ile Warriors ile nei fo I tausanga. Pe a fua tu wai le tele o tausanga. Oa mawaiatu. E tausanga na o ye le tau whenga le Warriors I lunga le finals e le manuia. O le isi tausanga ye no o fo I lunga I quarter finals ya e le manuia la. Ya e peila vai langona fo I le sulu o le tili. Ya atono le tausanga le o lea fa pele o na manuia ia le tau mawhainga lea a le tātou au a le Warriors ia a wala vai a le no fusila fia. Warriors alo tulanga mo le tuminei lua le Panthers, tolu le Roosters, fa le Dolphins, 5 le Sharks, 1 le Knights, fitu le Lapiki, ai tu valua tu ia le Cowboys. Ia a tātou tūlai ia e loa la le auro lunga lefi. I vai aso e lua leo lo tutoi nei. Ia o nisi nao tātou tala I tā alonga mai le whai ngole vai aso na sei mawai atu nei o le tamasanga o le afoi. O le NPC, ia na wa e si le fia, ia mau tātou iloa. Ngā la vai solo mali ia ilu mara sa o sa. Ia mai ese umali tamwhinga au maam. Ai pei o le afoi, o le matanti a le na whai ai le vai aso na si mawai atu nei. Le na manu malo ai Northland, I le awa Canterbury, ma se ia il talita. Whātua atu e o mia le Northland le talita le Renfrewly Shield, mai le whā se fulu ma le valu tausanga. Sori, koe lua kausanga kukusa ma le makua le Toyota Hilux. Le langolongo ina malosi, ia le tamusanga na o le NPC. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The 3M Company is exceptional among other large corporations. To encourage creativity, the company allows its researchers to spend 15% of their time on any project that interests them. So one of their scientists named Art Fry used his creative time to develop his idea. When Art read books, he used little pieces of paper to mark places in the book that he wanted to read again later. But the pieces of paper kept falling out. Then Art remembered his coworker had made an adhesive they thought was a failure because it did not stick well. So Art put the adhesive on a piece of paper and discovered it was not only a good bookmark, but also great for writing little notes and reminders to himself. And it could be taken off easily when you were done with it. Art's product, called Post-it, has become one of 3M's most successful office products ever sold. Years ago, F.W. Woolworth was a young store clerk when he tried to persuade his boss to have a 10-cent sale to clear out old merchandise. His boss agreed, and the idea was a great success. This inspired Woolworth to open his own store with items priced at just 5 and 10 cents. He offered his boss part ownership if he would invest in his new business, but his boss refused, saying it was too risky. Yet Woolworth found a way to start his new business without his boss's help. Not only was he successful in his first store, but eventually he owned a chain of Woolworth stores across America. Later, his former boss admitted that he'd lost about $1 million for each word he used to turn down Woolworth's idea. Even though Woolworth was young, he was not afraid to step out and put his own ideas into practice. He was willing to take risks because someone in his childhood had taught him to believe in himself. Have you developed your ability to dream? What about your children? Do you invest in their imagination and support their creative ideas? Do you encourage them to explore different activities to help them discover their natural talents? In fact, their imagination just might help them succeed more than information. Why not ask God to guide and show you and your kids all He created you to be? Just think a minute.
le pisepo mai sa mo ma le pese fa va lo fa into lo wan to ile pol kalamena ole think a bit more ma we chat to umala vai ria woli ole so ko fuole so lu sum fani ole masino ku so lu a fe lu sum leono ala to mo se siona fa poponga ile temi masani la so antayao pe ata to woli le lona lofa malona ngale All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Fa fan sulle di vangola woli lo telinga ya we mtangi loto tulia male ainga malo la gal we malo le fio le fina e mo tu mala vole ma futo mi pe le di vanga le tanto tu a fe we singana wole tu tamali ile tanto wa tanga foto ale tu tai e le temi sasi e lana vai tai tu le tu lo tu soi fu mo le bantu ni yola tanto tu fita pa e lungo pe am gal walo e ile tai awa tao e lunga le porga mena le fie mai no lo to share e le telinga ya te o le usa de baile sa le sunga ya le antu saver male porga mena ngai fo faiva be mai a tanto tala mai le pacifica male la lo langi le wa ta prenda ma o le fungi datu le e le fale tua ya miriama la to pomare but we all have single to le ringa o le woli ma finga malo longa i le po ana nei ani fo fuanga la fenga yema le tanto to ya tanto fa mo me o mai le to malona lofa au de ngalo fala au fa sui fuea male peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia uhani a o basa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma prepese matata lato tunele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele ele mafai namba ona ngalo le tape mali o vai singano no ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie
e fai mamita mitanga ya ita wafa apea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esusulu ia Samoa lo uatulu se I vai mafia fianga ie banga atele matama Olo o sisiva hai mapepese